Assalamualaikum and good morning. So, aku dah 31 minit walking. Hari ni lokasi Taman Tasik Cyberjaya. So, this is my view for today. Cantik tak? Assalamualaikum. So, hari ni aku nak share dengan korang pasal the do and don'ts untuk walking untuk kalau kata korang sama macam aku. Okay, just to recap back, my name is Efri. Aku umur 44 tahun. I have been diagnosed with osteoarthritis both of my knee. Okay, apa yang aku patut buat dan apa yang aku tak patut buat. This is something yang aku tak patut buat. Sebab doktor cakap I shouldn't be even walking. Sebab the best exercise for me is to cycle. Tetapi disebabkan aku tak ada basikal, kan aku nak stop benda tu kan. So I continue walking. Bukan brisk walking pun, just walking. Cumanya I do at my own pace. Hampa tengok berapa slownya aku jalan. Tengok, kalau ikut pace kat sini 16, 15, very slow. This is my pace. Aku betul-betul jalan step by step, small step, one step after another, enjoying the view pagi-pagi ni. So tak payah nak rushing, tak payah nak kelang kabut. Tu buat aku kat depan. Dia kat depan. Dia kat depan jauh. And tu dia punya own pace lah. Okay, to talk about pace kan. This is apa yang mistake yang aku pernah buat yang aku nak share dengan korang. Sebelum ni aku terikut-ikut dengan pace wife aku, dengan pace anak-anak aku. So apa yang aku buat, aku try to force myself untuk brisk walking lebih laju. So end up I injured my knee. I have to recover for one week ke 2 weeks, which is bodoh lah. So benda tu jangan buat. What you can do, know your body, know your own pace. Tak payah nak kelang kabut ikut jauh orang. Do things slowly, take your time. This is not a race. Sebab hampa nak kejar, what you should be chasing is consistency. What you should be chasing is consistency. Sebab buat satu everyday 30 minutes, make it seminggu, 5 kali seminggu, kalau boleh 7 kali seminggu, tapi half an hour. Ni dah sembang-sembang dah 33 minit. So benda ni doable. This is something yang I can say doable, and there is no reason untuk kata no, I don't have time. If you don't have time, what can you do? Macam aku selalu emphasize on my video, kalau kata hangpa pakai kereta, park further, parking jauh sikit. At least you can get those extra steps lah. So that is the how that you can do. Ataupun kalau kata hangpa kerja office and sesekali try to avoid the lift lah. Try to avoid the lift, tangga. So that is one of the way untuk hangpa dapatkan extra steps lah. Tu dua yang aku nampak apa yang hangpa boleh practice kalau kata hangpa kerja office. Yes, understood. Kalau kata yang kerja office kebanyakan most of the time 8 jam hangpa duduk je kan. And talk about duduk aku kerja office sikit belakang lah, L4 aku ada problem. So I went to chiropractor and everything got sorted lah. Tapi itu masa aku muda dulu. So what can you do? Macam aku kan, this smartwatch kan, this smartwatch kalau hangpa perasan sekarang dah 30 minit. This smartwatch dia akan ada indikator kalau hangpa duduk terlalu lama, dia akan suruh hangpa bangun. So using smartwatch as an indicator pun membantu juga. Kadang-kadang kita tak perasan benda-benda tu. And yes, make it as a habit. Tu recap balik. Kalau kata hangpa duduk, yes, kalau kata hangpa tak ada you don't have the privilege untuk pergi walking ke apa benda, do at the office. Satu, apa yang hangpa boleh buat, parking kereta jauh sikit supaya hangpa dapat extra steps. Try to naik tangga, try to avoid the lift, dapat extra steps also. Lagi satu, jangan duduk terlalu lama. Try to bangun. This is to protect your tulang belakang. And aku rasa perkongsian aku kali ni 3 tu, kalau kata hangpa buat, hangpa kerja office, it should membantulah. And try to target
10,000 step if possible. 10,000 step. Satu hari 10, kalau kata 5 hari dah 50,000. This is my own sharing apa yang aku buat masa aku kerja kat The Sun dulu. Aku purposely petang-petang sebab knowing that I don't have time, aku purposely jalan kaki from The Sun sampai LRT. And it took me half an hour or 20 minutes. Tapi itu half an hour. So that's what I have done before lah. And it used to work lah. Memang tiring lah. Balik petang-petang tu kan. So you can practice that also. Kalau kata daripada tempat office korang nak commute ke LRT station ke benda, you can also walk. Semoga perkongsian kali ini dapat memberi at least an idea lah on how to stay fit, stay healthier. And itulah, macam my previous video ramai yang cakap thanks for sharing. So I will keep on sharing apa yang aku dah buat. And this is me lah, what I'm doing on my own lah. And kalau kata korang rasa video ni bermanfaat, you can share this video, like, share, follow, komen. Nanti kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.